sikhumbule ukuthi masibonakala sinjena bangcwele sishiye konke simlandele simkhonze kungenxa yokuthi uJesu amen bathandekayo. Yebo uJesu uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wenza imangaliso ezimangazayo. So bazalwane into engizokhuluma ngayo kakhulu izingelozi amen bathandekayo. Sizokhuluma ngezingelozi ngizocela ukuthi okwamanje sivule ku Luka chapter 1 verse 11 to 17 amen bathandekayo. Amen. Ukuthi kwenzakalani uJesu azozalwa abantwana. uNkulunkulu wayenzani amen bathandekayo. Njengoba uNkulunkulu uJesu onguNkulunkulu obuya ekhaya ezulwini. Uthi uNkulunkulu wayenzani bantwana amen bathandekayo. So Luka chapter 1 verse 11 to 17. Akekho ungayifunda ngoshek. Luke chapter 1 from verse 11. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. Verse 12. And when Zacharias saw him, he was troubled and fell upon him. 18. But the angel said to him, do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call him John. 14. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. 15. For he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. 16. And he will turn many of children of Israel to the Lord their God. 17. He will also go before him in spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people to prepare to the Lord. Amen. Amen. Seliqalile izwi likaNkulunkulu bangcwele lifundiwe. So kusho ukuthi sikhuluma isilungu sonke akunankinga bangcwele. Yimi lana esami isilungu esiyisizulu amen bathandekayo. Amen. So ngizoyifunda ke ngesizulu. Kwabonakala kuye ingelosi yenkosi imi ngakwesokunene se-altare lempepho. Uthe uZakhariya eyibona wethuka wehlelwa uvalo. Kepha ingelozi yathi kuye, ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkakho uElizabeth uza kuzalelwa indodana, uyiqambe igama ukuthi uJohani. Uza kujabula uthokoze ngaye, nabaningi baza kujabula ngokuzalwa kwakhe, ngokuba uza kuba mkhulu emehlweni enkosi. Akayikuliphuza iwayini nophuzo olinamandla. Uza kugcwaliswa ngumoya ongcwele esesesiswini sikanina. Uyakuphendulela abaningi kubantu bakwa-Israyeli enkosini uNkulunkulu wabo. U-17 sizomqedelela ngesinye isikhathi amen bathandekayo. So sibonga uNkulunkulu bangcwele lana lapha uNkulunkulu bangcwele wahlela wabheka esekhaya ezulwini ukuthi manje bese kufikile isikhathi, njengoba namanje yiyo inyanga yakhona le esile-celebrate ngayo. Lithi kwase kufikile isikhathi sokuthi uNkulunkulu athumele ayehle ezemhlabeni, ngoba uNkulunkulu ababheka abantu ukuthi abantu balahlekile, abantu badukile baya le, abasempumalanga baya entshonalanga, abasentshonalanga baya empumalanga, enyakatho ningizima baya ngapha nangapha, abantu balahlekile bahle bagezile. Kodwa uNkulunkulu abona ukuthi amanyala wodwa abantu badukile bangcwele, izono ziyayenziwa ziphinde futhi ukubulawa isilwane, bese igazi lelesilwane lenzeni livale kuphela amen bathandeka, limboze phezulu. Bese uNkulunkulu abone ukuthi no man, enough is enough, manje ngifuna ukuthi izono zabantu ziphele emhlabeni. Bese uNkulunkulu wahlela ke, uNkulunkulu waqala ngokuthi waya komunye
ubaba bathi uZakaria. Amen bathandeka lithi izwi likaNkulunkulu uZakaria bekanomama kepha lithi izwi likaNkulunkulu bebanganabantwana. Amen. Lithi bekayinyumba lelami iBhayibheli. Amen bathandeka lithi bekangathola abantwana. uNkulunkulu nalapho bangcwele wenza isimanga sokuthi umkaZakaria wakhulelwa kwafika ingelosi. Amen bathandeka daswanthe ingelosi yiyo bazalwane esizokhuluma ngayo. Amen bathandekayo. Lithi izwi likaNkulunkulu bese mayifika ingilosi yithola uZakaria uphakathi ethendeni noma endlini lana bekakhuleka khona aphethe imihlabelo yonke yabantu abezalana bazokhulekelwa. Amen bathandekayo. Bekwenziwa kanjalo ngaleso sikhathi bangcwele bekuthi mawonile noma ufuna ukwenzani uthathe lesilwane esifanele leso sono sakho uhambe laphayana endlini kaNkulunkulu angeke ungene. Amen bathandekayo. Manje ke ubaba uye wasifundisa futhi uyasifundisa every day ukuthi makangena lapha bebambopha ngentambo kumbe igoda abamboha igoda. Amen baranziwa shakulo kangena layana barinzela nkarhi lo bawutivaka leswaku hi nkarhi lo itava se angahuma loko angahumi awakoka ntambu liyana bese bamuhumesa. Amen bathandekayo hikuveneni bangcwele axiluveliweni xa Xikwembu akungatlangeli ukona. Amen bathandekayo. So kwenzekile bangcwele wangena laphayana ingelosi kaNkulunkulu yafika. Mayifika ingelosi iyambingelela uZakaria uyamangala ukuthi kubingelela kuni lokho lithi walizwi kaNkulunkulu wathuka kakhulu. Amen bathandekayo. Yathi ungethuki wena Zakaria lengelosi ubani bangcwele lengelosi uGabriel. Amen bathandekayo. Ekhali kababa ezulwini kunezingilozi eziningi. Ithi ngicale la ngalesa sikhathi uDeveli asesehulusifa bebadumisa uNkulunkulu ekhaya ezulwini lezingilozi zonke kodwa wazikhukhumeza uLucifer wabona ukuthi naye angakhona ukuyenza izinto uNkulunkulu azenzile. Amen. Angazi ukuthi bekazoyenza ziphi ngoba uNkulunkulu bekadalile izulu, uNkulunkulu awenzile umhlaba, uNkulunkulu ayenzile ulwandle, uNkulunkulu ahlukanisile konke amaqhibi yonke into, uNkulunkulu iy'lwane bezikhona. So angazi ukuthi uyena bekafuna ukwenzani. Lithi izwi likaNkulunkulu uma bamqosha le ekhaya ezulwini bangcwele kunezingilozi lezi besekasebenza nazo. Phela umuntu uba negroup yakhe. Amen bathandekayo. Egameni kaJesu omunye nomunye uba negroup yakhe. Manje ke ezinye besezimamela uLucifer. Lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu wamlahlela lapha emhlabeni nazo zalahlela lapha emhlabeni. Kodwa ke ezinye bangcwele ezingalahlelwanga lapha emhlabeni bezimsupport uNkulunkulu lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu yewenza ukuthi ziboshiwe njengamanje. Zisabophiwe since bazalwane ngaleso sikhathi leso uSathane alahlelwa la zezaboshwa zigciniwe bangcwele zilindele ilanga lokuthi mase kupheliswa yonke into lapha eqhibini lomlilo kulazo lahlelwa khona. Amen bathandekayo. Manje lezi ezilapha emhlabeni yizo lezi ezisebenza noSathane. Amen bathandekayo. Yizo lezi ezenza ukuthi ezayenza ukuthi noma sekazwile uHerodi ukuthi kuzozalwa indodana kuba nehlakaniphi zasempumalanga ezibona ingelozi yokuzalwa kukaJesu. Manje ke ziyahamba ziyafuna umoya ongcwele uyazidirector maze bayofika endlini kaHerodi. Mabafika endlini kaHerodi bangcwele bayafika bathi sibone ingelozi yokuzalwa kwenkosi. Athi kokuzalwa kwenkosi wamangala ukuthi ngoba yena uyinkosi. Amen bathandekayo. Ngoba umoya omubi wangena from le ensimini yaseEden bangcwele. Amen bathandekayo. So ke lezo zingilozi ezimnyama nalezi zinamadimoni amaningi ke zamvala amehlo kamoya wengqondo ulona lo baba lona uHerodi. Amen. uHerodi. Amen bathandekayo. Manje ke uNkulunkulu bangcwele uNkulunkulu mangazayo. Ngizocala ngokuthi ngifakaze kancane. Umntana nami bekangekho manje lenyanga le yaka November bekaye eAlgeria. Amen. Manje eAlgeria lithi bathi ayikho indize esuka la ishone eAlgeria ngoba la izodabula lapha khona kwezinye indawo kuyaliwa. Amen. So bayibaconnecta eDubai. Uthi mama ngibone amandla kaNkulunkulu ngibona uNkulunkulu yamangalisa. Ngani? Athi phela mama akusha kumbe kamikari aswifanani la ngakhona la Africa
kushaka kona kucishe kufana mara loko hi famba kun'wanyana loko ndlula hala kumnyama kuseka nkarhi kusiku a hi nge nkarhi wun'wana i 3 wa kusa ende loko ya fika hala kun'wanyana se hi nghena ka tiko rin'wana i 6 nampundzu dyambu ro huma a ku mama ni vone mhlo na mi nga qali kuthuka bangcwele ngamsaba futhi ngaqala phansi nami kumsaba uNkulunkulu amen nathi uNkulunkulu kati uNkulunkulu mkhulu kanje kati wenza izinto ezimangazayo kanje athi mama ngibona umhlolo manje ke bangcwele kunjalo ngoNkulunkulu wethu ende uNkulunkulu wethu akadalwanga uNkulunkulu wethu uyadala amen bathandekayo ngicela ke bangcwele siyofunda khona lana ku chapter 1 verse 30 and 31 siyehle naye bazalwane until ku 37 angeke ngithathe isikhathi bangcwele ngizokhuluma nje lokhu uNkulunkulu athi ukukhulume egameni kaJesu asifundeni masinyane bangcwele chapter 30 to 37 Look, chapter 1. ka chapter 1 mfundisi Verse 30 wala gatela he. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you find favor with God." 31. Behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall name him Jesus. 32. He will be great and will be called the Son of the Highest. And the Lord God will give him the throne of his father David. 33. And will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end. 34. Then Mary said to the angel, "How can this be, since I don't know a man?" Amen. Amen uzoqhubeka mfundisi. Amen. Manje ke bangcwele lana izwi likaNkulunkulu lithi khona makasaba ulona uZakhariya bese ingilozi yamtshela ukuthi ngithunywe uNkulunkulu. Amen bathandeka athi uNkulunkulu ungithumile ukuthi ngizokutshela ukuthi wena uzwamkela indodana. Manje ngoba bese kakhulile uZakhariya bangcwele nomama bese kadlulele nangamalanga wakhe amen bathandekayo so lithi izwi kaNkulunkulu wathuka wathi manje isiphi isiboniso mzekelo lexi nga ta xivona xi nga ta nkomba leswaku impela leswi swilo leswi swi vulaka wena ntsumi ya Xikwembu wena Gabriel swi ta endleka amen bathandekayo a ku xivonelo yi ta va mhaka ku loko huma la u ta va u nga vulavuli nomo wena u ta va u pfalekile amen bathandekayo hikuva Xikwembu xi lava swa ku rhanga Johani a fika la misaveni a ta kota ku a khulela ndlela ya Xikwembu ya Yesu n'wana wa Xikwembu leswaku Johana a chumayela vanhu leswaku lungisani timhaka ta n'wina lungisani tindlela ta n'wina ta magonqogonqo ta ku jikajika ta ku ka ti nga qondi lungisani hikuva a hosi ya ta amen bathandekayo a ku mina na mtsakamisa hi mati ni babatisa ngamanzi a ri kona loyi a nga ta mtsakamisa hi matimba maloko etsima na ndzilo amen bathandekayo egameni ka Jesu kwaba kanjalo uNkulunkulu wakwenza bazalwane futhi ke uNkulunkulu yaphinda futhi la ku verse 30 uthumela ingelosi amen bathandekayo Gabriela bangcwele a tshama afamba ayatilweni Gabriela abuya Xikwembu xi ku famba hi mhaka ya ku a khatalela mina na wena amen bathandekayo Xikwembu a xi khatalela mina na wena xi rhumela ntsumi futhi xi ku famba eka nhwanyana luya Maria amen bathandekayo a ntsumi yi ta fika na yona yi fika yi kuma Maria a vutiwile hi Josefa amen bathandekayo a va yimisiwile leswaku va ta chada amen bathandekayo lithi izwi likaNkulunkulu kusesenjalo Gabriela fika Gabriela a tisa mkateko a nga fani na Mikhayeli amen uMikhayeli bazalwane intsumi ya nyimpi amen bathandeka la kungana loku makati bihile kufika Michael amen bathandeka atatalwa yena loyi anga yehla loku Daniel akhongelile for 21 days Xikwembu xi ku ni hlamulile swikhongelo swa wena khale ni hlamulile lusuku leri u nga sungula hi rona u khongela ni yo hlamula kambe ku na nyimpi la Mikhayeli a ri ku lweni bangcwele amen sikhumbuleni ukuthi imikhuleko yethu bangcwele iyalwisa la ngaphakathi amen bathandekayo lithi izwi likaNkulunkulu ke lana wafika ke
uGabriel kuMaria wafike wambingelela enalisho ukuthi uMaria bekangcwele siyamangala laba bathi Maria ocwebileyo umuntu ocwebile ongcwele bazalwane yilo amukela uJesu njengenkosi yomsindisi yena angaseponisiwa kambe xikwembu xivona mhlolo xivona swa nga kona lweyi a nga ta nghena ka yena ibone Maria ntsena swirimbili ya yena a yi ri right amen vathandekayo a nga vanga na mhaka na swona Yehova leswaku hayi ku ta va na mhaka ya ku Maria a nga tikhomanga kahle amen kuva enisari na nuna amen vathandekayo leti zikankulunkulu makafika a bingelela mahlamala Maria swa ku xoweta kanjhani koloku ka ku ni katekile xikarhi ka vavasati ku va ni lani ni ta tirhwala ku swi ta kanjhani swi nge endleka kanjhani ni nga hlangananga ni wanuna na amen vathandekayo bazalwane ku nezwi likankulunkulu laphana ku First John ngathi chapter 5 or chapter 4 verse 5 lelo lithi konke kuzelwe nguNkulunkulu uyalinqoba izwe. John chapter 1 verse 12 ithi ngokuba bonke abamamkelayo uJesu wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu laba abangazalwanga ngentando yomuntu abangazalwanga ngentando yendoda nentando yenyama amen bathandekayo so singabantwana bakaNkulunkulu bangcwele ngentando kaBaba uNkulunkulu amen hayi ngentando kaBaba wami amen baba wami ushiyile akasekho emhlabeni ubaba umama akasekho emhlabeni kube manje ngimalana ngentando yabo bangcwele bengizothupheka ngoba bekuzofanele ukuthi ngiyobuza kodwa uNkulunkulu bangcwele uyenze ukuthi bandlule labo intando kaNkulunkulu bangcwele iyayenzeka lithi abingelele besamtshela ukuthi ubusisekile ini konke lokho ingelozi le bangcwele uGabriel bese ke athi kuzenzeka kanjani into efana nalena na ngoba sengichazile amen bathandekayo uNkulunkulu athi hayi umoya ongcwele ozosuka ekhaya ezulwini uzoza afike ahlale esiswini sakho bese lokho oyokuzalwa kuyoba indodana kaNkulunkulu ngoba uyena ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Matthew chapter 1 verse 19 ngathi to 20 amen bathandekayo ngokuba intombi izokuzala indodana bese uzoyiqamba igama lokuthi uJesu ngokuba uye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo amen bathandekayo singabantu bakaNkulunkulu amen bathandekayo egameni kaJesu akuphelelanga lapho bazalwane esazelwe uJesu bangcwele lithi izwi kaNkulunkulu basesekazelwe uJesu uhambile uMaria ayovakatsha ngoba ingilozi mayiqeda ukumtshela lokho ukuthi uzokhulelwa uye yamtshela ukuthi usisi wakho kusho ukuthi labantu la Elizabeth noMaria bengathi bengaba ngabantwana bomuntu amen ngathi bekusisi wakhe kodwa yena besekamdala lithi izwi lakaNkulunkulu lathi wena usisi wakho njengamanje Elizabeth ukhulelwe manje una 6 months manje uzozala lo ozokhulela indlela phambili amen bathandekayo lithi ke kwaba kanjalo bazalwane lithi izwi kaNkulunkulu kuMateyu lithi ulona uJosepha waphathwa amahloni ngokwenzekile bekangakulindelanga bangcwele masifunda kuMateyu khona kuMateyu chapter 1 verse 20 to 23 lithi waphathwa amahloni kodwa ngoba bekuyindoda elungile bekangafuni ukuthi amlahle public noma amlahle esontweni afuna ukuthi amlahle esayidini kube ngathi akwenzakalanga lutho amen bathandekayo uNkulunkulu wabone sezulwini sikhuluma ngezingilozi bangcwele uNkulunkulu wathumela ingelozi futhi athi hamba uyomtshela uJosepha ukuthi lokho akukhulelwe akusindoda emkhulelisile ukhulele amandla kaNkulunkulu ngamandla ukhulele uNkulunkulu lo ozothi makavele emhlabeni nani Josepha nizosindiswa amen bathandekayo lithi ke le ndoda ngoba ilungile yamkela lokho uNkulunkulu akushilo ngoGabriel amen bathandekayo kuhambe bangcwele wasoyazalwa ke uJohani wababhisi washumayela kwafika isikhathi bangcwele uJesu sekazozalwa akazalelwanga esibhedlela bangcwele akazalelwanga esibhedlela lezi ezidurayo ngisho
kwasekliniki bangcwele lithi bekugcwele bebaye emhlanganweni wokugubha umkhosi wokudumisa uNkulunkulu angazi amadokotoro yini khona lokho kodwa ke lithi bekugcwele kunganandawo amahotela bekagcwele bangcwele endlini zabo zeyivakashi bekungana space space besikhona besila ngaphandle kuphela ke isikhathi sesifikile ke amapeni bese afikile yokuthi Maria uzobeletha amen bathandekayo so mina ngiyambonga uJosepha ngoba azange athi wena Maria njengoba mina ngihambe le enkonzweni le esamba kuyo unyaka nonyaka wena ngoba inyanga yakho lena seyasondela sisale endlini azange amshiye endlini amen bathandekayo ngoba kuyenzeka ukuthi hayi phela sema amalanga sekambili inyanga seziningi kakhulu akasafanelanga ukuthi aphume ahambe uvele waphuma naye amen bathandekayo wamthatha wahamba bekuhleleni kaNkulunkulu wahamba naye bangcwele ufanele ezoteta kunandawo lithi baphuma bagena baphuma kuna space baze bayofika ke ashibaleni amen bathandekayo angazi ngesizulu bishop ngesizulu esibaleni ukuphi kwanje esibayeni amen bathandekayo makafika lapho esibayeni kulaphuza khona inkomo namahashi nembongolo bafake emqenqe amen bathandekayo khona lapho engathi ngiyabona kushithi lo munye umqenqe bewomile amen bathandekayo bewomile unganamanzi unganakudla amen bathandekayo wase inkosi yamakhosi yafika mayizofika bazalwane lehlakaniphi sesifikile lithi izwi kaNkulunkulu abelusi bebalusa bakhona lapha eduzane babona ukukhanya amen bathandekayo babona ukukhanya okumangalisayo bathi kwenzakalani lapha esibayeni sethu ukukhanya okunjengoba bekusebusuku lithi basondela bangcwele amen bathandekayo niyazo wethu uNkulunkulu akakhanyiselwa owethu uNkulunkulu asimkhanyiseli bazalwane mina ngiyamangala makunesifo sengisindisiwe sewusindisiwe umuntu masekashonile isihlobo sakho baze bathuma wena bathi hayi amakhandlela aphelile thatha ikhandlela ulayite lapha ulayitela bani ngoba lithi izwi kaNkulunkulu abamamkele uJesu banokukhanya kokuphila ongunaphakade noma singamkhanyisela bangcwele uma ngazaka amkele uJesu njengenkosi omsindisi kumnyama bangcwele akayibona indlela amen ngoba ayagadwa amakhandlela bangcwele ngathi ikhandlela yilona elizomhambisa amen bathandekayo owethu akalayitelwa khandlela kunomhlabelelo ohlabelelilwako abazalwane othi akudingwa nasibani ngobuJesu lilanga wena uyeze ucela umpulele yona manje kancane nje kafushane abeka akudingwa izwi kaNkulunkulu bengeke bakuthume noma umntwana mina vela ngiyala mangihleli lapha yana kunesifo bathi amakhandlela ngiyaliyeka livuthe lize liqine mabathi ikhandlela ngithi mina angilayiti ikhandlela ngoba engimkhonzayo mina wami akadingi isibani abenzayo kube bayakhumbula ukuthi encwadini kaGenesis ka-Exodus bangcwele chapter 13 mangaphosisi lapha yana labantwana bakaIsrayeli baphuma lithi izwi likaNkulunkulu mase baphumile ama-Ijipita abalandela makabalandela ama-Ijipita lithi izwi likaNkulunkulu ebusuku bebahambe ebusuku nasemini futhi masingafunda ngabo bazalwane kodwa singathathi imisebenzi yabo sifunde ngabo ukhono lwethu bangcwele lingagcina amen bathandekayo ngoba lithi ebusuku uNkulunkulu bekabakhanyisela ngoba ungukukhanya amen bathandekayo and then emini lithi uNkulunkulu bekafaka njengoba uNkulunkulu yasifakele ifu amen bathandekayo ukuthi livale ilanga ukuthi lenzeni lingabashisi amen bathandekayo so egameni kaJesu kusaqhubeka kanjalo bangcwele lithi izwi likaNkulunkulu basondela abarisi balusi
abelusi basondela laphana bafuna ukubona izimanga. Amen bathandeka ingilosi kaNkulunkulu seyifikile. Lithi izwi likaNkulunkulu labatshela ukuthi lona ozelwe lona ungumsindisi. Amen. Ungumeluleki womhlaba wonke. Amen bathandeka ungumkhokhi. Angazi kunabakhokheli. Kunamasondela abathi kunabakhokheli. La ekhaya ubaba akasifundisi nokukhokhela. Amen bathandeka. So angazi ukuthi umkhokheli umkhokho kanjani. Amen bathandekayo. So lithi izwi kaNkulunkulu bangcwele kusesenjalo izingilozi eziningi bangcwele zaNkulunkulu wazithumela zeza emhlabeni. Khona lapha uJesu beka alaliswe khona ashijelweni. Amen bazalwane emkhombeni isiZulu esijelweni shati imbongolo la theriswe khona abamphutselile. Amen bathandekayo. Rithi insume ati yehlile titafika timkhisamela timudzunisa hikuba Yesu yena angaendla tintsumi ni Xikwembu ngalela langa lela uNkulunkulu edala izulu nomhlaba. Amen bathandekayo. uNkulunkulu makayenza konke wenze ukuthi izingelozi bangcwele zona zingabazi ngingasho ukuthi ziyafana nabantu kodwa zona zinamandla ngoba zihlala ezulwini. Angisho thina lesikhathi ukuthi usifuna ukuthola amandla nazi inkinga ziyafika. Amen. Bese amandla anqamuke kancane. Amen bazalwane. Mawusathi uyamdumisa uNkulunkulu uthola amandla kakhulu. Uyamdumisa ufike ukufa. Amen bathandekayo. Ufike ukuthi umsebenzi womntana kuphelile. Amen bathandekayo. Awetha amandla ahamba bazalwane abalimithi. Amen bathandekayo. Kodwa zona zihlala nobaba uNkulunkulu ekhaya ezulwini. Zimdumise zimkhothamele lo ozidalile. Amen bathandekayo. So egameni kaJesu sibonga uNkulunkulu bangcwele. Noma ngasayifundanga lithi izwi likaNkulunkulu zona beziloku ziyehla ziletha imilayezo ziloku ziza izingilozi zikaBaba uNkulunkulu. Kunekunye ekufunayo ukuthi zayehla yazi ngiyabhala mara ngilandelela ukuthi ngibheke intengibhale. Amen bathandekayo. So ngimamela uNkulunkulu ukuthi uthini egameni kaJesu. Egameni kaJesu mase ziza ke ziyehla. So kuzoba kanjalo ziyehla zinyuka ziyehla. Amen bathandekayo. So egameni kaJesu beziyehla izingilozi bazalwane zifikile zamkhothamela zamdumisa uJesu. Amen bathandekayo. Kusukile lapho zabuyela futhi ke izingilozi ngoba lo baba loyana uHerodi ne beseka aqabangile aphinda athi ayikho inkosi ezobusa phambi kwami ngisaphila la ngisadla uHlavana ngisahamba kulomhlaba angazi ukuthi lo mhlaba lo ahamba kuwo wakaNkulunkulu. Ngibonga uNkulunkulu ekseni umfundisi uye wayisho ukuthi asibonga uNkulunkulu ngoba sithola imoto sithole izinto ezimnandi. Sibonga uNkulunkulu bazalwane ngokuthi sihambe phezulu komhlaba lo wakaNkulunkulu sisaphila. Amen bathandeka. Ukuvuka nje bazalwane unyathela so la phezulu komhlaba wakhe mfanele ngimbonge. Amen bathandekayo. So yena bekatshela ukuthi uNkosi uzobusa until lithi izwi kaNkulunkulu abafanyana babulawa abantwana bafa abantwana bangcwele ngenxa yokuthi kuzele uJesu ngoba uye wazitshela izihlakaniphi athi izazi athi maniqeda ukuyikhonza inkosi buyani ngalakini. Amen bathandekayo. Manje uNkulunkulu wakhuluma futhi wathumela izingilozi zamtshela okunye bekakhuluma ngamaphupho. Amen. Kwezinye bekathumela izingilozi kakhulu kuJesu bekathumela izingilozi wabatshela ukuthi ningabuyeli kwinkosi uHeroda ngoba into ayifunayo uHeroda akafuni ukuza azodumisa umntwana into ayifunayo ufuna ukumbulala. Amen bathandekayo. uNkulunkulu bekangafuni ukuthi uJesu afe nje bangcwele nje sekutholakala ukuthi mhlambe ufile bamkinyile kanjani ngoba bekufuneka igazi. Amen bathandekayo. uNkulunkulu wenze lokho ukuthi uJesu uNkulunkulu aphelele 100% bese nalapha emhlabeni sekazelwe awumuntu 100% lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu bekadinga ukuthi uJesu uzosihlanza igazi lethu kumele kube negazi. Amen bathandekayo. Manje ke lithi abasabuyela ngakhona babuyela ukuthi uNkulunkulu wabadirecta ukuthi buyelani ngenye indlela bese wahlela uHerodi ukuthi abulala abantwana bese abantwana abancane mangakuphosisa ngazi 2 years to 0 or 3 years to 0. Amen bathandekayo. Babulawa abantwana abangenasono. Amen bathandekayo. Babulawa wathola ukuthi akamtholanga uJesu. uNkulunkulu wathumela ingelosi
amen bathandeka izingilosi uGabriel usebenze kakhulu wayotshela uJosepha noMaria ukuthi yazini balekani sukani kule ndawo hambani niye eEgypt nibalekise umntwana ngoba uHerodi uthukuthele kakhulu uganonwabo kusho iBhayibheli lapho ukuthukuthele uganonwabo into ayifunayo ufuna ukubulala umntwana akafuni ukuzomkhonza bese bangcwele kwaba kanjalo bahamba baye eEgypt azange kuphela isikhathi eside bangcwele angeke uhlakaniphe phambi kaNkulunkulu uthi wena uzolwa noNkulunkulu bangcwele sengikhohlwe ukuthi uHerodi ufe ngesifo sani but azange azaphila isikhathi eside bangcwele wase uyafa ngoba uNkulunkulu bekafuna kwenzeke intando yakhe elapha emhlabeni bese ingilozi yabuye angazi ungazibala ukuthi sezingaki yena uGabriel wabuyela futhi wayebatshela ukuthi wena Josepha buyelani ezweni iBethlehem ne mangaphosisi Judea athi buyelani endaweni lapha nifuneka ukuthi umntana akhulele khona ngoba lo bekafuna ukubulala umntana akasekufile so egameni likaJesu rithi babuyela bangcwele bahlala ke uJesu wakhulela lapho uJesu bangcwele uzele mina nawe uNkulunkulu azayenze konke lokhu ingelozi ezinamandla ngoba iBhayibheli lithi uGabriel noMikhayeli yibo abanamandla uNkulunkulu uyenze ukuthi lezi ngilozi zinamandla kakhulu uNkulunkulu usebenza ngazo amen bathandekayo uNkulunkulu uyothumelayo kushuthi ingelozi lezi yizo lezi ezithumela umlayezo bangcwele kumagqotshwa bakaNkulunkulu ukuthi bamise umsebenzi kaNkulunkulu bawumise angisho ukuthi bawustope ikhuluma isiZulu bawuyimisa leshabu antiro waShikwembu uqhubeka amen bathandekayo yena Gabriel yena Mikhayeli tintsumi titele ngokuthi tsumta Shikwembu amen bathandekayo so izwi kaNkulunkulu bangcwele lisho kanjalo ukuthi wabulawa wafa loyana wabakhona uJesu kwaba sekuthi uyakhula bangcwele egameni kaJesu kuze mina nawe namhlanje sifunde amen bathandekayo uma ungazi ke nangu baba nayi kereke amen kereke leko amen tana kereke mwana wa Xikwembu utadyondza amen idyondza kona la bayidyondzisa kona la amen bathandekayo asho mana nje swita nje kunotlhariha la amen bathandekayo wo dyondzisiwa rito la kaya amen bathandekayo la kaya Bible school iko yingaba ingari kona mhaka ku wena awuthi amen bathandekayo kambe lokuta amen bathandekayo Bible school ikona adyondzisiwa ekutiva rito ra Xikwembu la kaya amen bathandekayo so ifanele mudzunisa minkarhi hinkwayo yena loyi Xikwembu xi nga mutshika xi mutshikela hina amen ti hlawulele Jesu ku menta yena va fela ku Xikwembu ani tisa ku sa xi hleketa ku yini ku leswi anga Xikwembu va ri vanharhu a ri un'we amen bathandekayo so Yesu yena nga ti hlawulela that's why ku Xikwembu n'wana amen se hina hi va hlukanisisa sweswo Xikwembu xi hi nyike mqondo wolowo xa swi kota ku mqondo wa hina hi wutsonga wu fana yena kambe Yesu i Xikwembu hina hi rin'wana wa Xikwembu Yesu n'wana wa Xikwembu kambe Yesu i Xikwembu loko Xikwembu xi endla tilo xi endla misava a endla na Yesu ni mali yo kwetsima amen bathandekayo so vamakwerhu hi nga tlangeni hi rona vhangeli makwerhu hambiloko vona leswaku a ku xikona xitsongo lexi xi humelelaka hi ku khongela kumbe hi ku tshika swa wena hinkwaswo amen bathandekayo a ma vona van'wanyana nge va ri tikereke even na mehe vakwerhu vazalwana a ni ku ni khome yoho amen a ni nga se yi kuma leyi chumayeliwaka la Fatal Feet baba a ni nga se yi kuma a ni ku ni khome yona a ni tikombakomba ni kutani amen bathandekayo ni ku Maria Santis amen bathandekayo ani ku ni kume yo na vamakwerhu va lahlekile la handle la a va vona va dhoka va totongela va fika la va tibohelela la van'wani va hlaya Bhayibhele va teka tinhonga kumbe tinduku amen vathandekayo va ku tinduku ta vo Aroni na vo Mose ene tinduku leti a atendi nchumu a nduku ya Moses a yi tirha nduku ya Moses hi ku hi le Xikwembu xi ngete wena Moses leswi nga unge swi koti ku vulavula na Faro u khome yini
aku ni mani ngangamela ni nge swi koti a ku khome yini xikwembu xi lava lexi na wo nga xi khoma amen vathandekani u khome yini wena Moses a ku no khoma nduku leyi lusaka hi yona a ku yi lahli a yi cukumeta loko a yi cukumeta nduku yi hundzuka yi muchavisa yi va nyoka yin'wanyana a nyoka vazalani yi kalekisiwile kambe nyoka hi nkarhi wun'wanyana rito ra xikwembu hi lunga tanihi matuva kambe futhi hi va njhani hi tlhariha tanihi tinyoka sathani yo yi teka a yi rhumela kwa swa ku yi tlharihile ni xivindi nyoka a nyoka yi ni xivindi amen vathandekani so van'wele a nduku liya yi endla mihlolo amen ha va vona va tibohelelile na hina vhela ni nge bali nga se ponisiwa se ni bala leswi sa ni ya kerekeni a ni ya kerekeni a ni tikwani ku hi swona me ni khonza ni khongela swoho amen vathandekani loko va ni teka va teka xindichani va kusuku ra ka babatisiwa va ni teka va ni korhamisa va teka mati va phuphutelela a ni ku ni endla swo va makwerhu kati a swi nga ri swona swo leswo amen varhandziwa ha va vona va dloka va makwerhu va bale swihambani hinkwako yazini ka dlokiwa va ha lahlekile va makwerhu wena u na nkateko u yamukele Yesu tanihi hosi ni muponisi loko u nga se mu yamukela tani u ta yima la namuntlha sweswi u ta yima la u yamukela Yesu tanihi hosi ni muponisi u ta n'wi vona leswi a nga ta ku endlela swona amen vathandekani u ta tlhantlha hinkwaswo leswiya van'wani swin'wana swo veketeliwa tindlwini amen vathandekani tinguvu amen vathandekani swi vekiwile swi fihliwile la u swi vekela mani u swi fihlela mahayi swa ku hi leswi a ni khongela hi swo nkarhi a ni ri a kerekeni ya 12 apostoli madimoni cukumeta n'wana wa xikwembu lahla u ta khonza xikwembu basile u nga na nchumu amen i wa hi hlantswa Yesu i tele ku ta hi hlantswa ngati ya yena yi tele ku ta hi hlantswa a swi helelanga ka ku velekiwa amen vathandekani ha dyondzisiwa so mina a nge vulavuli mhaka ya Bibele hinkwayo ni nyimela ku na va wa mina va hi dyondzisaka we teka kwala ka ku Yesu i tswariwile Yesu tindzuma ti ri kona yes teka leswo amen vathandekani u nga lavi leswaku se manje i hi ponise kanjhani loko u ta vona swa ku hi ponise kanjhani u nga lovi tshama u ta kerekeni hi nkarhi hinkwayo a tiso u ta yi kuma amen vathandekani hi ku hina hi na bava hi na mama amen vathandekani lava va hi dyondzisaka rito ra xikwembu amen vathandekani masinesaveni nkulunkulu vanhwele a hi chaveni a hi nga tigokiseleni swilo hi tiveketela muzimbeni amen vathandekani nyanga le vazalwana i nyanga ya ku celebrata Yesu kambe lexi hlamarisaka swo swi ni swi vulaka van'wanyani ka hina hambi hi vona va nga kona la Joni la kona la hi nga ka Joni amen he Joni la amen vathandekani lava va nga la na vonavo loko ku ta fika ti 16 ta vona we atiwayeni amen vathandekani hi nga vi vazalwana va ku nwa tiwayeni vanhwele ri tiwayeni ri tiendla swa ku ngqondo ya munhu yi lahleka nkarhi lowu ngqondo yi lahlekeke loko vo kwetsima la vulavula na wena u ta mutwa njhani wa ha celebrata ni vanghani wena va koki va tisaka xikwembu va nga koki wena u endla leswi va swi endlaka handle hi nga vi vazalwana va nxalo wa makwerhu evitweni ra matimba ra Yesu na lava ngome va wa michovolo la se ni wela hala ka vantshwa ni kombela katsongo ya dyondza Daniel chapter 3 verse 16 Daniel 3 verse 16 Amen. Daniel chapter 3 verse 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer to you in this matter. Amen. 16 and 17. 17. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace. He will deliver us from your hand, O king. Amen. Lana bazalwane se yiwela ka vantshwa. Amen. Ayiwela la ka hina vavakulu na vamhaki na vabava yiwela ka vantshwa inja. Amen. Nawe loko nga se fika ka 40 umuntshwa loko chadile umuntshwa. Amen vathandekani. So rito ra xikwembu la vantshwa lava ava tshemba xikwembu. Ava tshemba xikwembu va makwerhu va rhange kweni loko va vulavula na vona va ku va la ku va teqesha ni hleka ku swi veka hi ririmi ra mina
bafuna ukubalungisa ukuthi babe right ukuthi loko va ya la a va la ku va hlawula swa ku va ta tirhela Xikwembu va ta tshama va tirhela ndlwini ya hosi loko va fanele va la ku va hlawula manje va lava vukeka va ku a va nyikiwi tinyama na tshemba swa ku va nyikiwa hinkwaswo amen vathandekayo ni mabyala koho kambe Daniela ku no lexi xi kombelaka ni kombela swa ku mo hi nyika mati na matsavu amen vathandekayo hikuva a nyama liya a va yi tlhava vazalwana a yi va nga yi tlhaveli swa ku va ta nyika lava va nga ri swa nchumu a yi tlhaviwa nyama liya tihomu leti a ti yisiwa aka swifaniso swa vona va thathe va yo nyikelela kuzithixo zabo va swi nyikela swimbuluka musi laha va ku ya dzunisiwa wena mani amen vathandekayo se loko va heta laha se va ta teka va phamela vanhu va dya amen vathandekayo so Daniela ku hina hi lavi nyama hina nyama hi lavi ho lava mati ni matsavu loko mo hi nyika leswo loyi a rhumiwile ku phela mutenda swa ku va tsema nkolo loko mo languteka muzacile mu wondzile muri timbakara vavo mi nga kulukanga mu nga ri kahle ku kuleka mu va ni matimba I'm sure a va qeqesha swa ku loko ku tshika van'wanyana la va endla swin'wana va na matimba ku va khoma I'm sure va biwa amen vathandekayo a swi vona phela ti-TV swin'wana na vo 99 a swi vona ku na lava matimba ku va khoma loko luya lwa hi matimba va khoma amen vathandekayo se lava vantshwa lava ku hina hi nge swi koti hina hi nge swi koti ku va neni hi ta jalana a hi nge swi koti a ku khisamela xifaniso va tlhela va mi hlonipha va ku tiva wena hosi leswaku a hi nga swi koti ku khisamela xifaniso xa wena Xikwembu lexi hi xi khongelaka xi ta hi ponisa if hambiloko xi nga hi ponisi Xikwembu hi nga ka hi nga khisameli a Xikwembu xa wena hina hi ta dzunisa Xikwembu hi minkarhi hinkwayo i vantshwa lavo amen vathandekayo kambe va sweswi va ku vitana va ku sukuma jaha sukuma nkombo nyimba amen va ku wena swimanimani wo nga chulwa a vito ra kokwani la kaya la vito ra kokwani wa hina lonkulu ya ri chuluwe wena tani wo nga ta rhanga la u phuza a byalelo ra xinto leri ku ta sungula we u testa kumbe ku ta sungula we u chela foni kuve we se wa swi tiva swa ku u yamukele Yesu wa swi vona se u yamukele Yesu wena wa ha fanelanga ku u ta ringeta u ta we u nga ta va pfulela laha leswaku wena u chiliwe vito ra ba wa vona lonkulu ba wa vona a nga dawula muti va ku lweyi i swimanimani we swimanimani we a hi lavi ku twa nchumu hi wena a muti lowu dawuliwe hi lweyi hi nga chula wena tani u ta ringeta amen vathandeka a hi makhansele mavito lawaya vito ra Yesu ene ku khansela ka ko wu ri wexe a wu nge swi koti tana la va vi koho amen vathandekani i ko vava lweyi a Xikwembu xi nga mu tota xi mu totela leswaku a endla yini a khansela hinkwaswo leswiya swa mindzhukano leswi hina a va ngo mikateko kwe mindzhukano amen vathandeka sithala mfana nyabonga fana no ringanisa hi wefa ku lehile ni endla swa lava nga ha landzaka va amen evikweni ra Yesu a hi tlheleli ndzhaku wa makwerhu laha yaka kona hi ya mahlweni hi khongela Xikwembu lexi xi nga tikarhata xi rhumela tintsumi from tilweni va makwerhu tintsumi leti tshamaka na Yehovha loyi a nga langutiweke hi mahlo leti ti tshamaka na yena ti ta misaveni ti ta fika ti yima ni munhu loyi a nga mujohi xiku ni ku byela leswaku Xikwembu xi ri ku ta endleka so and so and so ni rhumiwe hi Xikwembu xi tlhela tintsumi liya yi vuyela ka Xikwembu kumbe Xikwembu xi fika xi yi hlantswa ka njhani a hi swi tivi amen vathandekani Yesu loko se a tsaliwile a ringiwile va makwerhu ni nga vula leswaku loko Yesu se ka ku a kulile se a lava ku tirha ntirho wa Xikwembu ivi a ya ka Johani Mubabhatisi Johani Mkulu leswaku a ku ni kombela u ni tsakamisa ni babhatisa aka swi nge koteki swa ku ni ku tsakamisa hikuva mina tintangu ta mina ta wena ni fanelanga swa ku ni nga ti tlhantlha aka hi endli a ku hetiseka ka ntirho wa Xikwembu hayi swa ku yena a na vujoho a lava leswaku ku i tswaliwe hi munhu a munhu luya a nga velekiwa leswaku a endliwa ni a nghwaviwa amen vathandekani uye wanqwatshwa ke umuntu enguJesu wasemhlabeni wambhabhadisa lithi makaphuma lapho wahamba wayehlala makafika ehlala ngibheke isikhathi amen right amen
lithi wahamba wayehlala wayolingwa uJesu bangcwele wayolingwa sena lokuringiwa ya ashoho ame bathandeka ene miringo yin'wanyani vamakwerhu rito xikwembu a hi ringiwi Sathani xikwembu xo yi tshika yi hehlela leswaku loko hi tiyisela vamakwerhu hi ta huma hi fana na golide ame bathandekani ku ta vonakala matimba ya xikwembu leswaku laha ku tirhe xikwembu ame bathandekani hi vone vamkhula vabya ndlela leyi hlamarisaka ame bathandekani kambe loko a swo swa ku vamkhulu a nga kholi femeleni a yi kholi ina hi vulavula leswi vamkhulu se i cheliwe swilo la nhlokweni la leswaku leswi a vabyaka leswiyana se ku na yini ameni vathandekani leswaku leswi vabyisiwa hi mhaka ku lani a nga endlanga kahle ameni vathandekani kambe ko tshama ku khongeliwa va khongela va fundisa khongela bava va khongela ameni vathandekani ku tiyiseliwa swi ri ndzima swi nga ri lula ku tiyiseliwa ku tshama ku khongeliwa a hi tiyiseleni mamakwerhu liri lava nga ta tiyisela vona lava nga ta kota ku nghena akaya evitweni la matimba ra Yesu haleluya loko a ringiwile Yesu xikwembu xo n'wi tshika ringiwa a xi zanga xi ku yini yo yima Yesu koko laha a hlula Sathani ni swi ri ta xikwembu sa hetileni fasting hi ku yi tshame for 40 days kole mananga a nga ringiwa kona ameni vathandekani ene le a ni voni swa ku ni mata ma ri kona a tshame kokole a ringiwa mara rito ra xikwembu la se a ku ringiwa ku nga hela ko tintsumi ta xikwembu ti ta fika a ti xaka ti mi tisela yini kumbe ti mi tisela swakudya nje Elisha a nga tisela swakudya hi mawukuwuku nkarhi lo sa hi le matimba kumbe na Yesu kumbe a tintsumi leti a ti mi tisela swakudya makwerhu nama a ni swi tivi Bibele hi ngo ri hlolisisa loko hi ta kerekeni hi ku rito ra xikwembu a Bibele leyi yi kaliwe swa ku hi kota ku yi tlakula yi kona Bibele leyikulu vamakwerhu va vona nje heleni la ka bava ti ringana a xibekani xa mina lexi liya hi nge ngheni ameni vathandekani leswi yi nga khoma swo liya la swi kona la ameni vathandekani so loko hi lava ku ti tiva timhaka a hi teneni kerekeni hi ta tikuma leti ti nga tsaliwa laya ameni vathandekani egameni lenkosi yethu Jesu Krista seNazareta akekho ofana naye so mama mfundisi nkwathi nikombela ufaka voko lani ku na xitsanana ni nga xi khoma lani tsongo nje a tlhelweni vito ra Yesu so malele ni kuma diary yami na madayari amaningi mina ubaba makashumayele ngiyabhala ligcwale kade linye libhale so bamakwerhu nive ni pulapula la ni buka nikuma swaku loko ni languta la loko ni pfula ni ku nokuma a 50 rand amen ku hosi Jesu malele a nga yi dyi malele ndani ka va wa mina na mhaka va xava cold drink amen vathandekani so eka matimba ra Yesu nikhensa xikwembu ni kumeka dayari malele so nikhensa xikwembu vamakwerhu a marito lawa xikwembu xi nyike u ri hi nga yengeteli futhi hi nga hunguli so me ni helela kokola vamakwerhu vito ra matimba ra Yesu xikhatara va Yesu